Shalom. Selamat hari Minggu ma bata haganupan. Selamat hari Minggu ma hubanina siam Bapa inang ageni ombah nami nama poso. Sonai homani anggo adong anak sekolah minggu nami na adong igarejaon. Sonai homani kuriani Tuhanta na adong irumah na mandihuti parmingguan melalui live streaming GKPS Diate Tupa Bani Panorangon. Patut hita makatahon terima kasih hubani holongni Tuhan tain. Isi sehanami sahalinari nasyam selamat hari Minggu ma. Laho mamukah permingguan tahun. Buka hita ma uhur apa pikiranta. Ase tundina pasing ma masuk hubagas paruhuranta marsada-sada. Ase pukahita ma kebaktianta. Riap ma hita jongjong. Ibagas goran ninay bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduy na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Holong do uhur hubam marhite holong sisa dokahni halaniai hutogu doho marhite idop ni uhur. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan na bata na martupu do hanami sonari makatahon terima kasih halani panramuetenmu huben nami buhi hanami pasangapkon goranmu na passing in dopakon hama buhimu huben nami asilambin ihapkon hanami habagalon ni kuasamu paluakon jana mampaggogoy hanami bani ganup namasa bani goluh nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kundul ma kuria. Tongon tunggung jagiah do idahon anggoriap hita misir hu parmingguan. Halaniai puji hita Tuhanta marhite haleluya nomor 412 ayat 1 2 pakon ayat 3.
Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami sito palangit pakon tanoon. Hamdo harohan ni sagala pasu-pasu nagabe haguluhan nami. Hamdo na maparguguhi jana na makasomani hanami bani horja nami ari-ari. Mambahen boy in mambere buah ben nami. Hape hotopdo iparambur-ambur hanami pasu-pasu na bineremuin. Sinadongan gogoh apa habotohon nami. Gati ipar soya-soya hanami marhite na lang ipake hanami in. Romban hubani hatamu apa bahen hasangaponmu. Lubih ni ay ope gatiin gabedalan nami manundalhon ham. Mangelek manuan hanami hubamu sasap hamma dosa nami in. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah ben nami. Amen. Tangar hitama hatani na bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ay sengra Tuhan in mga bukon halak rosi sadokah ni ay agepe do mamarhoru ibahen holong do use uhurni romban hubani hinabuay ni idop ni uhurni hasangapon ma bani na bata ibabaw. Amen. Seng natarhatahon habagalon ni Tuhan tain. Uhur Tuhan ta marhite haleluya nomor 236 ayat 1 tolu pakon ayat 4. jongjong. Saksihon hitama hapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, banisap tanohon. Au porsaya mengenai bata-bapa, pargugun na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta,
na tinubukon ni si Maria sangkan hape haliaban marhite tonde pasing na manaron na parmit bani panorang ni si Pontius Pilatus iparsilangkon mate anjaha itanom turun hunagori toru mulak manggolu humbani na mate bani ari patoluhon naik ku surga anja hundur isyamun ni bata-bapa pargogo na sotarimbangin hunjai ma ia mulak magira lahu manghumi halak na manggolu pakon nadok mate au persaya bani tondi na pasing bani kuria persadaan nama pasingin parsaoran di segala nama pasingin bani hasapani dosa bani parpuhon yakula pakon bani hagoluan na sadokah ni dokah ni amin. Undul ma kuria. Paima mandoding hita bogeonta lobe persembahan pujian humbani seksi bapa sektor pitu. Dopak dolok na ginjang doholiro pangurupio pula jodoh nami manrumang siong namadal usidoi manapin logo lanja doa soni pai mahona sopadani isedoi boy parsuhutan habe sing jupahi tanoho ai patangisan doijo ningun bani Yesus Tuhan Indo hitaro paturut Yesus pator saho naro do aunuan rogo kubamu mangalop logo sai calo hamaan pardosana boratan ditahan boy pahapungko sing jupahi tanoho ai patangisan doijo
Bani Yesus Tuhan Indo itaro paturut Yesus pator saho Tuhan ham sortaliku. Paima itangarhita hataninay bata marhite ambilan, patupuhita magalanganta, marhite na manggalang hulobe untuk dana sosial ni kuryat taon. Sanggah na manggalang hulobeon hita, ase tetap jaga hita jaga jarak sesuai hubani protokol kesehatan. Ase mandoding mahita, marhite honni, Haleluya nomor 467 ayat sada 2 pakon ayat tolu. Mi martonggo hubamu. Amin.
Kita ganupan Bapa Inang na hinargani Jesus Kristus na igreja on rosi nasiam Bapa Inang kuria hinaholongan na irumah masing-masing bani panorang on jalo hita mahata ninay bata nagabe ambilan bata sadari on ay matar surat bani Markus bindu 10 ayat 35 das hubani 45. Sonon ma natar surat ijay. Pangindoan ni si Jakobus apa si Johannes. Dop ai rohma manjupah konsi si Jakobus apa si Johannes anak ni si Sebedeus na dua ai. Nini si dia mahubani. Ham guru, adong pangindoan nami, si bereonmu ban nami namin. Jadi nini mahubani si dia, ai aha ipindo uhur nima si bahenonku ban nima, nini si dia mahubani. Bahen hama hanami hundul bani hasangapon muin, sada hapit siamunmu, na sadanari hapit sambilomu. Tapi nini Jesus mahubani sidea seng iboto hanima na pinindo nimain mitor tarinum hanima ma panginuman si inumon kai mitor tar paridi hanima paridian si paridion kai. Jadi nini sidea mahubani tarbahen hanami do nini Jesus mahubani sidea tongon namin inumon nima do panginuman si inumon kai anjaha paridion nima do paridian si paridion kai. Tapi namambahen hundul isiamunku atap isambilohu seng saguru baku ai tapi bani nadop tinot tuhon hinan do ai. Dop ai tarboge ai bani na 10 nari ai marah masidea mangidah si Jakobus pakon si Johannes. Jadi idilo Jesus masidea nini mado pak sidea. Iboto hani mado irajai si gom-gomi bangsa do rakyatni anjaha ikuasai na sangap-sangap ni do sidea. Ulang ma sonai anggoban nima tapi barang ise hanima nasihol sangap ai magabe juak-juak ban nima. Anjaha barang ise hanima nasihol parlobe ai magabe jabolon ni haganup. Ai anak ni jolma inpe seng roh ia ase iidangi halak tapi laho mangidangi do anjaha mamberehon hosahni bahen tobus ni buei halak. Ai madas ni horas mahubat taganupan Bapa Inang hitaganupan na hinaholongan ni Kristus Jesus Jakobus apa si Johannes aima susian ni Jesus na memiliki sifat yang unik, na hama unik na isobut ai, si dia na dua on mempunyai sikap na cukup meledak-ledak. Artini rado si dia maka tahun na ibagas uhurni tanpa berpikir terlebih dahulu, boy hatahonon ai mahanya sebatas emosi semata. Aido Bapa Inang ase rado si dia on aima isobut ma gelar ni si dia aima boa nerges aima anak guru meledak-ledak mau tiba-tiba meledak-ledak Bapa Inang semangat ni si dia tapi rado homa songon nasurut semangat ni si dia tiba-tiba. Bapa Inang kita haganupan halani sikap ni si dia ai, si dia memiliki keberanian untuk rohu bani Tuhan Yesus ai manalaho padaskon ahna ibagas uhurni. Tanpa berpikir apakah ini pantas atau cocok atau romban maai hubani hasitongan apa hapitoron. Mereka tidak pikirkan itu. Na penting si dia sihol padaskon ahana ibagas uhurni ahana gabe pangindoani.
Salah atau benar itu urusan belakang. Bapak Inang kita ganupan, rado memang sada sisi positif nih, halak nasonai ai gampang maju tene. Anggo berani, ya gampang maju. Tapi rado homa ai ma keberanian ai rado boy mandabukon hita anggolang hati-hati. Maningon bijak janah berhikmat do hita nalaho patuduhkon keberanian ai. Baik ma ai nalaho padaskon sura-surani uhurta. Songon si Jakobus apa si Johannes on si dia roh bani Yesus tanpa berpikir bahwa itu salah atau benar. Ia tahun mahu bani Yesus. Ham guru adong pangindoan nami si bereonmu banami namin. Ahma ai ia tahun bahen hamma hanami hundul bani hasangapon muin sada hapit siamunmu nasada nari hapit sambilaumu. Bapak Inang kita ganupan na hinarga ni Yesus ahadon na isobut ijon hasangapon aima kemuliaan. Dalam versi ni Jakobus apa Johannes isobut ijon lang pitah kemuliaan, ya isobut ijai terbesar. Anggo bani bahasa asli ini. Terbesar sedo laho maka tahun secara fisik supaya mereka lebih besar akulani humbani susian-susian nalegan. Tapi ini adalah persoalan harga diri, persoalan disanjung, dihormati, dipuji lebih daripada orang lain, lebih daripada susian-susian ni Yesus nalegan. Bapak Inang somal doai ibaga sada hasadaun, sada persekutuan satu tim, rado hita merasa audo si rajinan, audo si pintaran, audo si hebatan, audo si lojanan, pakon nalegan tene Bapak Inang. Jana haganupan ai boydo mendorong hita untuk menerima upah yang lebih besar. Au mana patut untuk dihormati kalau ini berhasil. Au mana patut disanjung. Au mana patut dinomorsatukan. Kalau semua ini berjalan sesuai dengan rencana. Tapi Bapak Inang kita ganupan nah hinargani Yesus Kristus. Haganupan ai HP boydo parsedahon. Permintaan ni Jakobus apa si Johannes on aima sihol ia gabe sangapan dihormati dipuji lebih daripada susian-susian nalegan. Memang Bapak Inang gabe sangap aima pangindoan ni ganu jolma. Langadong jolma i atas tanoh on Bapak Inang nasihol gabe dorun. Kita memiliki keinginan sura-sura aseboi sangap di tengah-tengah ni pargoluhan ta. Secara dunia Bapak Inang boydo kita berjuang supaya kita memiliki rasa hormat dari orang lain, dihargai oleh orang lain. Perlu doai iha goluh kon hita bani goluh taon. Anggo dorun homa hita Bapak Inang ya marahape lang boy siandal honon humbata. Tentu Bapak Inang lang ijalo hita ai maharga diri atape sanjungan humbani halak nalekan. Ausiol maka tahun haganupan ai perlu iperjuangkon hita. Tapi jangan sampai menjadi ambisi yang merusak diri sendiri maupun hasadaun. Isobut ijon Bapak Inang si Jakobus apa si Johannes si hol sangap ia aima marimbang susian-susian nalegan bani Tuhan Yesus ia tahun sedo ea sedo lang hubani sidea. Tapi Yesus memberi sada gambaran bahwa si hol sangap aima menurut versi ni Tuhan Yesus
sedo songon persini dunia on. Anggo bani persini Tuhan Yesus, anggo sihol sangap ada yang harus dilakukan. Sangap humbani Tuhan Yesus sedo hal na urah, tapi satu hal yang harus kita terima dengan perjuangan. Ahama perjuangan ni ai Bapak Inang isobut ijon balos ni Tuhan Yesus. Mitor tarinum hanima panginuman si inumon kai. Mitor tar paridi hanima paridian si paridion kai. Jadi anggo balos ni si Johannes apa si Jakobus, ya tahun si dia do tarbahen hanami do. Baru Yesus maka tahun tongon. Inumon lima do panginumon kai. Janah paridion lima do paridian kai. Artinya Bapak Inang tongon, Johannes apa Jakobus pasti akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Aima mandopakon sitaronon. Tapi nalaho patugahkon pasal talup atap lang talup si dia manjalo hasangapon na humbani Yesus ai tidak diberikan Yesus jaminan hubani si dia. Artinya Bapak Inang, si inumon nas isobut Yesus ijon bukanlah minuman yang akan mereka minum sanggah perjamuan kudus atau pehorja bagal napasing. Atau menerima baptisan seperti Tuhan Yesus menerima baptisan. Nah sihol isobut aima marsitaronon. Ibotoh hita do baptisan kan arti ini Bapak Inang. Ahado arti ini hita nadok manjalo pandidion. Artinya kita mati, dibenamkan di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Jadi haganupan hita halak napor saya anggodo memanjalo pandidion maningon mandopakon sitaronon songon na idopakon Tuhan Yesus. Aido arti ini isobut ijon. Tapi Jakobus pakon Johannes lang hujai pangarusion ni tarbahen hanami do. Ya bagus Bapak Inang. Anggo tarbahen hita do. Aido pangindoan ni Tuhan Yesus. Ase boy hitaon haganupan mandopakon sitaronon in. Tapi persoalan boy atap lang hita hundul bani hasangapon ni Tuhan Yesus itu tergantung hubani kesetiaan tak. Bagaimana akhir dari proses perjuangan tak. Anggo soto itu ngadalan do hita Bapak Inang halani sitaronon on. Berarti doma jelas lang boy hita aima hundul bani hasangapon na ipasir-sir Tuhan Yesus hubata. Bapak Inang kita ganupan na hinarga ni Yesus Kristus. Ambisi ni Jakobus pakon si Johannes pasedahon ai mahasadaon ni tongah-tongah ni si dia na 12 susian ni Tuhan Yesus. Halani si dia pesi holdo hundul bani hasangapon ai. Halani ai idilo Yesus masih dia haganup ihatahon mahubani si dia. Irajai si gom-gomi bangsa do rakyat ni anjah ikuasai na sangap-sangap ni do si dia. Ayat 40 tolu ulang masonai anggo hanima tapi barang ise hanima nasihol sangap aima gabe juak-juak banima. Ayat 44 anjaha barang ise hanima nasihol parlobe aima gabe jabolon ni haganup. Dan ayat 45 Bapak Inang ai anak ni jolma inpe martudu-tudu ai bani Tuhan Yesus seng roh ia ase iidangi halak tapi laho mangidangi do anjaha mamberehon hosahni bahen tobusni buei halak. Artinya apa Bapak Inang? Anggo sihol kita sangap manjalo hasangapon na humbani Tuhan Yesus ai isobut na parlobe sir-sir gabe juak-juak. Anggo na iduniaon Bapak Inang isobut do anggo sihol sangap berarti maningon dong artani dong jabatan ni sangap ma iya. Tapi anggo bani Tuhan Yesus
adong songonna terbalik ia hapkon hita tene. Anggo sihol sangap sir-sir magabe juak-juak. Jadi pelayan, jadi hamba. Adong sahalak pemimpin Bapak Inang, ia status ni pemimpin, tapi anggo sikap ni ai melayani. Tidak ada tinggi hati sekalipun dia seorang pemimpin, tapi jiwanya adalah jiwa seorang pelayan. Jiwanya adalah jiwa yang mau ikut serta aima bani haganupan horja di tengah-tengah ni aima pargoluhan ni si dia secara tim. Ai sangap doi ya Bapak Inang, dihormati, disanjung tanpa dia minta. Tapi anggo ambisi do, saya pemimpin, saya harus dihormati, disanjung. Tapi anggo sikap nih tidak mau melayani. Totu lang dapotan sangap ia tene. Malahan mungkin di depannya orang akan mempermuliakan dia. Tapi anggun ipudi ini dia akan direndahkan. Bapak Inang ita ganupan nah hinargani Yesus Kristus isobut bani topik ni mingguanta sir-sir gabe juak-juak. Jana on pe isobut do anggo sihol sangap hita maningon sir-sir hita gabe juak-juak. Seorang suami pun, seorang bapak di tengah-tengah rumah tangga, anggol sihol sangap ham selaku bapak, sir-sir ma gabe juak-juak. Mempunyai jiwa yang mau melayani. Langhalani bapak ham, mitor gabe raja yang mengatur sana sini. Haganup hatani ham maningon ibalosi. Tapi jadilah bapa yang mau melayani keluarga. Punya rendah hati. Yang gusonai ma bapa, istri dan anak-anak pun akan hormat tanpa dia minta. Laho ibahen bapa peholi aima sada horja itonga-tongani rumah mitorodo inang, enggak usah Pak, biar kami aja, capek bapak kerja, kan sangap mah. Tapi yang gue mengaturi malalap horjani bapak, rado ada perlawanan dari istri dan anak-anak. Bapak inang kita ganupan nah hinargani Yesus Kristus. Yang kedua adalah rela berkorban. Ayat 45. Tuhan Yesus menagabi usihan bata. Dia adalah anak seorang raja. Tapi rado ia rohu dunia on laho mamberehkon hosahni. Laho makop-kop jolo mapardosa. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia mau memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi orang yang berdosa. Bapak inang ita ganupan nahina holongan ni Kristus Yesus. Rela berkorban aima salah satu sikap si pambobai nasir-sir gabe juak-juak. Haganupan hitaon aima si pambobai. Si pambobai bani dirita sendiri. Si pambobai mungkin tongah-tongah ni rumah tangga. Si pambobai tongah-tongah ni gereja. Si pambobai tongah-tongah ni negara. Rela berkorban. Baik itu waktu, baik itu materi, baik itu tenaga. Jadi tokinari pe yang golang itu nda adong do pemilihan tene Bapak inang. Marilah kita pilih si pambobai yang memiliki jiwa seorang yang mau melayani. Sir-sir gabe juak-juak, mempunyai sifat rendah hati. Dan yang mau berkorban. Tapi CPI
tonggon hita bani Tuhan. Asi terpilih matongon si pambobai, tonga-tonga ni negara taon, ai masih pambobai, na sir-sir gabe juak-juak, janah na sir-sir atau rela berkorban bani goluni. Bapak inang hita ganupan, na terakhir na maningon idalankon hita, ibagas sadari on, atap seterusnya Bapak inang. Tanamkan di dalam diri kita sikap yang mau melayani. Kita semua adalah hamba di hadapan Tuhan. HP status ni ham, sadia bahat pe artani ham, sadia tinggi ni pe jabatanmu. Kita adalah hamba di hadapan Tuhan. Jangan memperhamba orang lain, tapi mari menjadi hamba bagi orang lain, yaitu mau melayani, mau rendah hati. Mari kesampingkan apa yang menjadi jabatan-jabatan kita, tapi mari saling melayani satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua adalah rela berkorban, bayar harga. Jangan hanya mau jadi pemimpin, tapi mau juga bayar harga. Ada yang harus dikorbankan. Ulang halani doma ia atas hita, maningon hita iidangi. Tapi kalau Tuhan Yesus mengatakan, kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pulang nanti ke rumah Bapak Inang, mari saling melayani satu dengan yang lain. Mari saling berkorban satu dengan yang lain. Siapapun kita, halani aido nagabe harus di Tuhan, namaningon ihagoluh kon hita di tengah-tengah ni pargoluhanta. Amin, martonggo hita. Ham Bapa na isurga, terima kasih Tuhan bani holongmu nadop makop-kop hanami. Halani pakop-kopon muin ban nami, hasir sironmu laho mangidangi hanami jolma on, gabe boy jupahan haluahon hanami. Ajari ham hanami Tuhan, laho makargahon haganupan ai. Ase pargoluhan nami pe, sir-sir mahanami on, ai ma sir-sir mangidangi samah kanami. Rela berkorban, marsiha holongan, saling topang menopang, bani goluh nami, ICP hanami Tuhan. Bukan karena jabatan kami yang tinggi, bukan karena harta kami yang banyak, tapi halani uhur nadop ibereham huban nami, uhur na sir-sir mangidangi, uhur na martoruh ni uhur songon ham. Aido mambahen hanami Tuhan, boy gabe sipam bobai, bani diri nami sendiri, itonga-tonga ni rumah tangga, itonga-tonga ni gereja, ros itonga-tonga ni negara on. Bapa na isurga, marpasu-pasu ham Tuhan, bani Indonesia nami on, na mungkin tokin nari pe Tuhan, sihol adong konon do pemilihan. Bapa na isurga, ajari ham hanami Tuhan, ase boy hanami ipake ham, laho memilih si pambobai ban nami, aima si pambobai na martoruh ni uhur, sir-sir gabe juak-juak, janah rela berkorban, mengabdikan diri, itonga-tonga ni masyarakat. Bapa na isurga, bani keadaan ni kondisi nami, sondahan on Tuhan, aima semakin bingung do haganupan kuriamu Bapa, aima halani situasi-situasi pandemi COVID-19. Doma hampir-hampir tenang pangahap nami, doma boy hanami margareja, doma boy hanami Tuhan masuk bani kehidupan new normal. Tapi baru-baru on pe Tuhan, buai ope na menjadi korban COVID-19. Bapa na isurga, ipa ondos hanami haganupan in hubamu Bapa, marholong niate ham huban nami haganupan, sasap ham haganupan dosa nami, ase jupahan idop niuhur hanami on Tuhan. Bapa na isurga, ibagas sadari on pe ipa ondos hanami goluh nami hubamu,
Rosia ganupan keluarga nami, nadao atap nadohor huban nami. Pasu-pasu ham hanami haganupan, bereham kesehatan, gogoh huban nami. Ase boy margogoh tongon hanami Tuhan, ibagas na mangiri kon ham, bani goluh nami si ganup ari. Tarpuji maham Bapa, balusiam tonggo nami, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima iondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninai bata nagabe onjolan bata lahom manggalang. Natar surat bani sada kronika 10 ayat 20 siah. Bere ma bani Jahoba hamuliaon ni goranni, boan magalangan anjaroh manasiam hulobeni. Sonari ondoskon hita ma galanganta. Mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janahna unjah huban nami. Tarima kasih mahata honon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu pasu ham goluh nami. Domma iha somani ham hanami. Jana ipasu pasu ham horja nami da subani sadari on. Sonari ibagas malas ni uhur, roh dohanami mangondoskon bua ni horjana do pinasupa sumuin, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pe sai jalo hamma galangan nami on, bahen hasangapon ni goranmu, pakon pabolakon harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Wondoskon bani Yesus.
atas sai napa pasing magoranmu, sai roh maharajaonmu, sai saut maharosu ni uhurmu inagori tongah on songon na inagori atas. Bere hama ban nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobai ham hupar lajoan, palua hamma hanami humbani pangagu. Hai hamba simaga harajaan, magang Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Janah ipa sorap madameini bani tonduimu. Amen. Horas, selamat hari Minggu mah hubata ganupan, sonai age bani kuria, hina holongan na irumah nasiam, bani masa-masa sondahanon, tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga jarak, pakai masker, sesuai dengan protokol kesehatan. Ya kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan tetap dengan protokol kesehatan. Adong sada upasa Bapak Inang, naya tahun hanami, ilambung pasa-pasa tubuh bonani tobu. Age ahp namasa, hita ulang mahua Tuhan mamasu-masu. Ya. Amin. Horas, 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 salam sehat hubata ganupan.